Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti jedan zdravi krem od lešnika. Dvesta grama ispečenih i samlevenih lešnika dodati u činiju. 3 kašike kakao u prahu. Petnaest mekih očišćenih urmi. 100 ml bademovog mleka. Malo vanilije. 1 do 2 kašike kokosovog ulja. Jedna kašika gavinog sirupa. Sve lepo izblendati dok ne dobijemo kremastu konzistenciju. Prijatno! Ukoliko vam se svide ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.